Pozdrav drugarice. Kao što znate i pre, i sada, uvijek trudite da posetite naš sajt www.srpskifront.com. Pored sajta imamo mnoštvo YouTube kanala, kao što je jedan od ovih na kojem upravo gledate ovaj snimak. Imamo Facebook grupu gdje se družimo, gdje sarađujemo, pokušavamo da stvorimo bolji i beliji svet. Pitanje koje ćemo danas obraditi je pitanje šta je to rasa, šta je to fenotip i šta je to, da li postoji izraz srpska rasa koju u principu veoma često neki imaju običaj da koriste. Rasa, to je biološka struktura, odnosno biološki pojam. Rasa se odnosi na biološku grupaciju u principu koja živi na određenom prostoru sa istim genima, ima određene nasledne osobine. A rasa nije preuzak pojam. Rasa je u principu prilično širok, ali je manji od vrste. Pojam vrsta, to iz biologije znate, na primjer ljudi su vrsta. Unutar ljudske vrste postoji više rasa koje uzimamo i delimo u principu po boju kože, ali nije to jedina karakteristika koja određuje rase. Znači, bitan je oblik lobanje, indeks glave, odnosno, kada gledate odozgo glavu, da li je glava pljosnuta, da li je okrugla, da li je vilica isturena, da li nije, oblik glave, znači oblik nosa, kako je, znači ovaj profil kakav je, i između ostalog boja kože. Ali boja kože nije jedna karakteristika rase, nego znači kao što sam rekao već mnogo toga više. Pored svih tih fizičkih osobina, apsurdno bi bilo da kažemo da nema psihičkih osobina. Znači svaka rasa ima svoj drugačiji karakter. Kako mi, na primjer, muškarci i žene drugačije razmišljaju, a imaju, računite, evo, gledajte ovaj očigledan primjer. Muškarci i žene razmišljaju na drugačiji način, drugačijom metodom u globalu. Zbog čega bi, oni, znači muškarci i žene imaju manje genetskih razlika nego što imaju, na primjer, belac i crnac. Ako su belac i crnac, oboje muškarci, više se razlikuju nego beli muškarac i bela žena, ili crni muškarac ili crna žena. To je baš zato jer imamo dovoljno i prilično razlika. Šta je tu isto bitno? Znači, pored svog tog fizičkih odlika, mi imamo i karakterne odlike u mnogo čemu. Znači, nisu niti svi ljudi isti, niti su sve grupacije iste, niti su sve, da kažemo, ni nacije iste, ali na osnovu biološke kategorizacije rasa je, znači, jedna grupacija koju možemo da grupišemo na osnovu određenih karakteristika. Ne može da bude niti previše, niti premalo, ali znači, ta skupina, tako su biolozi odredili, šta možemo mi tu. Dakle, znači, postoje crna, bela i žuta rasa. Znači, pored te tri rase imamo podrasne skupine. Sada svaka se od tih rasa deli na druge skupine. Crna rasa se, na primjer, deli na najveći broj malih skupina, odnosno podrasova, odnosno fenotipova. Ali nas normalno interesuje samo bela rasa, zato jer smo beli rasisti, nismo crni rasisti, očigledno. Sad, bela rasa se na osnovu svojih karakteristika deli na određene grupacije, odnosno fenotipove, odnosno pod rase. To je rasa, da se vratim na rasu, rasa je takođe podvrsta ili je rasa podtip. To je rasa. Sada, rasa je tip ili podvrsta. To je rasa, to je znači jednu
to znači jednu te istu stvar. Što se tiče na drugu stranu, gledano, na primjer, postoji priča, ajde da završimo prvo o rasama. Znači, rase se dele na određene grupacije, odnosno podrase ili podtipove. Tako da postoje 5 različita podtipa. Postoji, krećemo sa juga, mediteranski, dinaroidi, alpini,